to košnica uperena na kršćansku Evropu. Nakon Darwina, njegov nećak Francis Galton, on je ali ovo što kažem kod Darwina, nije problem kod Darwina ova knjiga o postanku vrsta, nego knjiga o postanku čovjeka. Jer Darwin je, tvrdimo u povijesti, najveći rasist koji je pisao nešto o tome. On je smatrao da u konačnici ta superiorna bijela rasa, da će ona jedina ostati. On je nižu rasu, crnce, aboriđane, smatrao da su oni bliže gorilama, šimpanzama, ovim razvijenim majmunima, nego bijeloj rasi. I da će u budućnosti biti još veća razlika između majmuna i čovjeka, da će izumreti ove niže rase, ljudi i ove više rase majmuna i da će biti još veća razlika da će od ovih babuna do bijele rase. To je teorija Darwina. No, međutim, Galton ide u jednu umjetnu eugeniku. Nama je inače poznato kroz povijest da eugenika, znači miješanje rasa, miješanje pasmina kojih životinja, znači da o tome su proučavali stari indijski spisi. Aristotel je o tom pisao, Platon, mnogi umnici koji su znali ako je čovjek, ne znam, otac mu je ćelav, bit će i dijete mu ćelavo, ne znam, dlakav. Znači, taj dio eugenike su oni proučavali. Imamo jedan najbolji primjer u Svetom pismu, sjećamo se Jakova. Sa svojim stricom, šta bi bio stric, Ladan, kad je rekao, služit će mu besplatno, ali nakon par godina one pirgave šarene ovce da će biti njegove. I nakon par godina sve su ovce bile šarene i zdrave, rasno, a njemu je ostalo Ladanu one krkljave, bijele. Eugenika Galtonova išla u jednu intervenciju. U intervenciju stvaranja nadčovjeka, znači nije visok, plavokost, plavok, ne znam, nordijski tip, nije to Hitlerova izmišljotina, to je Galtonova. Galtonova izmišljotina, izmišljotina njegova znanost, gdje je smatrao da se treba ići u poboljšanju, i to je krenulo u poboljšanju te superiorne rase koja, kad je masonerija to prigrlila, znači rase koja u konačnici postaje Bogom, a da treba ovu rasu prorijediti stado, znači beskorisne izdjelice, a ove koje ostaju da praktički budu samo u službi opsluživanja svojih gospodara. Obitelj Rockefeller u Americi se zauzela u eugenici. Njezina ona zaklada koju je vodila Martin Sagner, ne znam, zvala se neko milo zvučno ime, ne mogu se sjetiti kako se, evo možda pronađem, kako se zvala ta zaklada, Američka liga za kontrolu rađanja. Znači, koja je zapošljavala tada jedno 27.000 ljudi, to je 5 miliona, znači ubijalo se 5 milijuna djece godišnje. Automatski sa ubijanjem djece od niže raslih, da tako kaže, nižih rasa, tako su oni smatrali, automatski se išlo prisilne sterilizacije. Znamo da su u Kaliforniji po 100.000 godišnje su izvršili prisilne sterilizacije. To se i radilo normalno, i Hitlerova Njemačka, radilo se to skandinavske zemlje, Norveška, Švedska, pa u Švedskoj do 70. godina bio zakon o sterilizaciji, je bio na snazi, Kina, Japan, Indija. Tako je. Sve se, znači, imamo sterilizaciju, imamo kontrolu rađanja. I sada, praktički zaklada Rockefeller, ona sa svojim firmama i obitelj Rockefeller, koja je tad kontrolirala oko 90% nafte na američkom tržištu, ona zalazi u jednu kompanjonstvo sa nacističkom IG Farben, gdje se praktički kroz tu naftne industrije, tu se rađa kemijska industrija, znači tu se rađa taj znanost eugenike i tako dalje. I to je funkcioniralo, već je rat i počeo. Oni su dalje funkcionirali. I gledamo i u Auschwitzu gdje su se radili ti strašni pokusi nad Židovima, od svih tih eugeničara,
koliko ja znam, niko nije osuđen na smrt. Svi su negdje 52. oslobođeni, završili su obično ovim farmaceutskim tvrtkama, kod direktori Bajera, Bajer koji je izašao taj div od toga i tako dalje. Mi poslije toga, da sad malo skratim, sjećamo se jednoga velikog masonskog maga Henrya Kissingera, koji je koje godine, samo da kažem, negdje 64. izdao onu posebnu deklaraciju o 1974. NSM 200, gdje tvrdi da treba se riješiti 2 milijarde beskorisnih izjelica. Danas je taj program do 2050. da se riješi 4 milijarde. Sada, kako to povezati malo sa tim rasnim, superiornim eugenicima? Taj vrh. Pazite, oni znaju da su oni imaju grijeh protiv Duha Svetoga. Njima se ne oprašta grijeh. Njihovi masonski osebujni fantastikus je taj da njihovo tijelo dostigne besmrtnost duše. Pa vidite šta se rađa u znanosti. Sa tim raznim koktelima antioksidansa, gdje se sprečava korozija proteina i tako dalje, mi već dobijamo te živahne starčiće, sad ih već gledamo 122, gledamo englesku kraljicu, već hoda i tako dalje. Ali normalno to ne zadovoljava. Druga faza je kloniranje. Imamo terapeutsko i reproduktivno. Terapeutsko kloniranje, zamjena dijelova, bravo. Znači, zašto se sad stvara se od tvojih stranica umjetno srce, umjetni bubreg, pluća, kad ti ovo dotraja, promijeniš ga. Ne od nekog drugog donora. No i to ne može vijek produžiti koliko bi oni htjeli. Znači imamo reproduktivno kloniranje, stvoriti samoga sebe. To je njihovo. I sad na kraju, zašto i trošiti vrijeme u odrastanju? Stvoriti odmah in vitro, odmah jednoga jao, najbolje snazi i tako dalje. Kako to duh i dušu premjestiti? I sad mi ovako možda gledamo da je to jedna igra, jedna smiješna igra tih objesnih primata, da tako kažem primata, to je vrh. Ili je to jedan taj osebujni fantastikus. Da trebamo se razmisliti o tome. Jer ako malo pratimo poganske proroke, onda znamo u poganskim misticima zemlju čini onaj zodijak od 12 konstelacija. Svaka konstelacija traje 2000 godina. Znači, za vrijeme Babilonaca kao jedna poželjna konstelacija bila je u znaku bika, Mojsijeva vjera 2000 godina u znaku ovna, znači vjera Isusa Krista u znaku ribe. I šta se događa? U znaku ribe najgora, kad je konstelacija ratova, sukoba, pogrešaka, gdje su kršćani odvedeni na krivi put i tako dalje. I sad dolazi era Vodeljaka, Akvariusa. Sjećamo se ono 62. godine, dok su oni dogeraši pjevali po blatu, pjevali u mjuziklu Kosa, valjali se po Nomotoku i i tako dalje. Znači, slavili su eru Vodeljaka, koja ima 3 faze, faza površnosti, faza fragmentacije, faza obogotvorenja. I tada ne moramo mi to, zato ovako ispada kao jedna fantastika, trebamo se zamisliti na tome. To je njihov znači to je doktrina, to je masonska doktrina, postati Bog. To je Lucifer doktrina, nemamo druge. Kako taj sustav funkcionira? Znači to je, da je to neko sad objasnio ovome, evo ne bi rekao Ivanu, nećemo održati ovu tribinu. Kako to funkcionira? Politički ustroj. Krajem 19. stoljeća u engleskom kraljevskom društvu stvorila se jedna misao, jer pazite, anglosaksonsko masonstvo je smatralo, za razliku od romanskog masonstva, koji je bio glavni poticaj i koje je proizvodilo i fašizam i komunizam i nacizam, bilo je glavno u tome. Stvaralo društvo s dva staleža. Znači ti superrasni eugenici
i drugo, obespravljeni puk. Englesko masonstvo je rekla zašto mi ne bi bili iza zastora. Ko će vladati tim pukom? Ko će vladati? Idemo stvoriti jednu među stalež. I na temeljima normalno, na temeljima ovog ljudožderskog darvinizma, na temeljima eugenike, Galtonove eugenike, na temelju jednog anglikanskog pastora Maltusa, koji je već davno pisao o tome kako proizvodnja hrane kaska za brojem stanovništva, da treba ići u normalno eliminiranje i proljedu stada. I na bazi jedne Platonove države. Pazite kako je Platon zamislio državu. Platon je zamislio državu da na vrhu države budu umnici, filozofi. Oni koji upravljaju su vojnici i na kraju onaj treći stalež, to su robovi. U stvari onda nije bilo grčkih robova, zanatlije svi ostali. Bravo. Znači tako. I sad šta je? Znači počela je jedan sustav gdje se stvarala taj srednji stalež koji će čuvati i vršiti kontrolu nad ovim zadnjim staležom. Kako se on stvara? Dolaze u Englesku, obično to je bilo da sveučilište Oxford je to vodilo, kasnije su sva ostala sveučilišta po Velikoj Britaniji, poslije Drugog svjetskog rata taj primat preuzima i SAD. Ti ljudi dolaze na školovanje, oni se razvijaju, dobijaju određene inicijacije, oni smjerove, vraćaju se u svoje države, njima je osigurani položaj, napredovanje karijere, od jednog se stvara malo desnog, od jednog malo lijevog, privid. Mi sad što imamo, u cijelom svijetu i kod nas, ako uzmemo da se lijevo-desno da je 1 metar, onda imamo taj mali centimetar gdje su to neke razlike. Znači stvaraju se nešto prividno socijaldemokrati, prividno demokršćani, vraćaju se u svoju državu, dio njih je u masonskim ložama, ali ne mora biti, to uopće nije bitno. Znači dio su ti sebeljubci, samoljubci, srebreljubci ili su ucijenjeni, korumpirani, pa se čeka dok izvršava zadatak, dobar si, čim se malo oštragaš, nemate, poput Sanadera i tako dalje. Znači, oni se vraćaju u svoje države, postaju predsjednici država, predsjednici vlada, suci ustavnih sudaca, guverneri narodnih banaka, ravnatelji TV kuća, ravnatelji raznih institucija, u Ministarstvu vanjskih poslova, veleposlanici i tako dalje. Ono što je bitno, oni se vraćaju i služe svojim državama. Danas tako funkcionira 3/4 svijeta. 3/4 država. I onda i sad mi možemo se malo razmisliti i kod nas. Ko se školovao vani? Pa se ne kaže koji idu ljudi radi sposobnosti. Odmah ne bi se normalno da ima koji su sposobni, koji odlaze van, ali ima koji su pozvani. A ti koji su pozvani, ti se dobro vidi njegova genetika povijesna. Znači kojem je otac i tako dalje. I vidimo ovi koji su bili, dokli su kod nas nazad. Znači prošla predsjednica i sadašnji predsjednik i predsjednik vlade, svi su bili vani. Njihova djeca opet su vani i sistem funkcionira. Znači uopće nije bitno jesu oni i blizu članovi masonskih društva ili su ne. Oni služe, oni su u toj svrsi.